Coba play melodi gini ya. Yang punya Putra Galaxy Special buat seluruh masyarakat yang punya talent grup. Masih demen sun rela lepas sakit senajan batin lara kita kudu nerima. Yang punya Villa Production si mawas ala kena mati dua ini cuma cinta harta mah kakak langkah. Masih buat menjumpai masyarakat ini yang punya Alan Jeruk dan sekitarnya, juga masih pakai Amanat, juga masih buat yang punya Villa Production, yang punya video shooting, buat semua kru-kru Bapak Villa, Abang Karanganyar, Abang Majikan, Sot Kebo. Segede gunung tapi akhirnya kandas beli debu. Senajan maksa beli mungkin duweni demen memang demen, sayang memang sayang, tapi orang mungkin wong loro bisa barengan. Kita sih mawas diri ala tenang mati tuh ini cuma cinta harta mah ulalaka. Yang punya saxophone oke Abah yang punya Karanganyar jujur kulan dewe yang ada di kene yakin nah kok nongol beli nah bikin nah waduh kau di rumah nak segede gunung tapi akhirnya
kandas beli depu wong Karanganyar. Ada di kene. Bandinganane langit lan bumi senajan maksa beli mungkin duweni demen memang demen sayang memang sayang tapi orang mungkin wong loro bisa barengan Mama Emela. Senajan masih demen ya ngarep pun rela ngepasakeun senajan batin lara kita kudu nerima kayak gini sing gajah aku mimpi tuan rumah majikan lanang majikan wadon aku udah sing gue gawe turun sangat kanggo Mama Emela ya iya wong suka mandi mama kaji ning guri ki bak penjo kedayo ay siap Mama Hilda ning guri ayo siap cintane kula segede gunung tapi akhirnya kandas beli tepung rasi. Bumi senajan maksa beli mungkin duweni demen memang demen sayang memang sayang tapi orang mungkin wong lara bisa barengan senajan masih demen sun rela lepasakeun senajan batin lara kita kudu nerima mawas diri